Malo e tau mau ki he pongpongi whalai te koe ni koe ahua whae no September wa whewua taha. Koe taimi sene koe se mni te taha me whitu pongpongi. Pea koe pongpongi moko moko ni sene mahu mau degree se taha ua pea e a o ua fulutupu. Pea ngani ngani te maua o ua balu mahalo he ahoni. A koe hangi ha sama tangi ni sene. Tau whaamfo ke pongpongi ni koe whamanatu peke tau kamenga Mahu'Inga koe Otua mo Tonga ko Tofi'a. Koe update ke COVID-19, tau tau whitoin ke vaccine e Mahu'Inga bito he tai nimi. Pea mo e hae mea e tokoni ke mo ia e Tonga. Tau whakawhitai ke he iki he whainga maari koe ni whakatapu atu ka mutoro mea mai. Koe Otua mo Tonga ko hok Tofi'a whoke hange koe tau lawe ki ai koe mea ofa whakaotua ai. Koe o mai eni ke he kakai na tau pehe pena na e whiri he Otua e kakai koe ni kakai Tonga. Na ilo he Otua ia e tau whahinga whakatutu ki mua pato ki whaare mai e motu koe ni mai kakai koe ni. Tau sio pe koe konga lahi o e whakakoloa koe ni o tau sio pe o koe ki whanua o poto. Koe whanua o tare ni ti ia. O whakatewhito ia o panai ilo e Captain Cookie koe whanua o kunau whakakainga, koe Friendly Islands. Pakono mo ni whaka e uhinga ko o kutau ma'u ai whahinga ongo koe ia pa koe whahinga ingoa koe ia pa koe unganga koe ia. Koe hinga koe toko lahi koe ai kakai o kunau ki whakakau lerei o kumama mo ofa. Pea koe whakasino mai ia e whanua koe. Pea ukai ke hoko whakafoki whaa pe ka koe uhinga. Koe tokonaki moe whai Fatongia e tau whangakui. Moe matu'a. Pea koe nau koloa ia na au mai ki ati ki tau tolu. O ku taimlahe ukai ke tau whakatoka ngā. Ka aku osi whao mai pia ke tau whakaukau mo tau urunganga. Pa taimlahe ukai ke tau topa ha mea tau whai Fatongia pehea. Ka tau toki a Hake i o tako ia koe hinga tau ofa ia hai mo hai. Manatu ki he matu'a mo e hafua. Tau whai mui pe tau toro ke tau nganga ukai ke tau whakaukau ki. Ka Mahu'Inga o pito pe whoki he koe natula koe ai Otua koe ni o koe ke whemau e ke tau nofo mau. Kai ke ne whemau e ia ke tau nofo pe mo whie maari he tuunga koe ni. Kai o rewa ke tau au sia ai tuunga maarunga taha. Ke tau hange koe Otua koe ni koe tau imisi ia. Ho tau loto hange koe tau lawe ki a niafi. Ke tau mau ai mafu a o sisu. Ke tau mau ai whakaukau me atamai o sisu. Pea koe whakakoloa ia koe ho tau ki motu. Koe koloa ia koe o mai koe he tau whangakui o pāpās mai mā tau tōru. Pea koe whakaamu ia ke tau whakahoko ia. Pea ku tau tātānoa mai e ni whoki he koe whakakoloa o Mahu'Inga o pito. He koe tau koloa o koe ki tātātō keri anga koula. Koe tau koloa tātō u keri ia he loto whare koe o whaamiri tōna. I he whakatūtū e tau whahinga urungaanga mo e tau whahinga o wau whakawhaamiri. Oku whakate whito ai whakakoloa koe ni ai whanua. Pau tau ilo lahi be koe lotu mo e tau whahinga urungaanga whakawhanua e whiofa aki e whakaapa tau ilo be hangi koe whakaapa. Mahu'Inga koe ai whanga aunty koe whanga tūwhewhine mo ngahi mea pehe. Tau ilo ka ngahi koe whahinga urungaanga pere ngesi au pito he anga koe tau anga whakatonga. Pea kono hinga be whako e ohi koe ni e tau whainga loto ke tau ofa. Pea mo e whakaiai e tau whakaukau ke tau māma mo whakaapapa. Koe whakatutu koe ia. O Mahu'Inga pito ki hono whakakoloa. He koe loto koe ofa o ofi ke loto sisu. Koe ata mai o whakatō ki lalo mo whakaapapa. Koe matapā ia. Ke whakaapa mai ke whakakoloa he Otua ke whao mai e ne koloa e ne māma mo ne ofa kotoa tau ata mai. Ai koe tau sio koe whakatutu pa o kai ke tonu ke toi tai mahino ke Tonga Hono o hinga. Koe tau mua koe whakakoloa ki tau tō.
O tau Talanoa whakeni ai whahinga whaunga koe. He ulahi ngahi mea o ni hanga tā ofi e whakakoloa koe. Ai whanua. Koe mea lahi whaketaha o tau whanofo e taimini. Ka pau pia na e kai ke ngahi kovi I au he whamiri. Ka pau pia na e tae ofa. Na fulahe tae ofa koe ngā na kai ke upoto. Pia na kai ke talabo hangi koe whanau koe. Pia ko au koe whoha e vewa, koe whine e vewa. Pia na e ngahi kovi a he whamiri. Ai ko tau sio o tau ka pau koe anga ia koe whakatata o tau alu holo ngahi loto mamahi au pito whao ia ki tau tonu. O koe ngahi loto mo ngahi me palani ko ia koe na tau labea ai. O whakatuutu mai I loto ia ki tau tonu ai whahinga whakaukau me whahinga o Anga ke te malu'i kita. O ka pai na kai ke o whai kita. Koe anga ia whoki ia e whanau nau imagine e nau tolu ia o nau sio nau tolu wai ni matu'a na ia ihe e ape. Koe mea koe ni u tau sio piho tau atamai. O pretend pe ia wai toka taha ke he hau ofa ia te au. O koe ngā koe matu'a o kai ke ofa ia. Pe kai ke ngata ai o koe kapau tā mo ngahi mea pehe koe hui koe kai ke whaha ngā au e koe Fekau. Ko ka mata rewa ke ala hake rewa mo e whakatuutu hea pau ke loi ke hao he tā. Au tau sio o kia e ngahi whakaukau tau au koe tau lalahi. O kia e tau lavea. E tau ngahi lavea ho tau loto. O kune ue sia e ia e tau whakaukau mo e tau ngā ue ihe e tau lalahi. Ka pa te lotonga koe te manatu e ngahi mea koe au hao ha. Hoto oua ki taina ngahi lere ia ka riri ufoke taimia ki tō lalo e ka te ki tō lume. Koe te manatu I pe mea koe ia ku te pehe sai ko hanga toi. Moloki ifo e toko ua koe ni. Koe ngā ko whainga maarien ko koawe ni he tūnga mau. Ai mea tau si o rewa koe ku urunga ngā mo whakaukau. Oku wesia lahi au pita pea koe ngahi palapare ma kou koko koe I he loto I whaamini. Aia koe ngahi uri ia. I he te whakaukau pehe koe hā koe mea koko te mama o ki tai me mama. Ko hoto loto ki tau ke sai koe te whakaukau oku uri. Ai mea koe nau lawe ki oku ia e kolosi ke tau fua. Koe ngahi mau hoka tau tolo e tau lawea lawe hano hake tau tohe loto whaami ke tau loi. Mo iai whanki urunganga o kā ngahi mea pehe. Tau ilo pita toi me mea Totonu ke whai tau lau lau tohe whakasāpate mo Fanau malanga mo lau mai ai tutu ni matu'a. Kau tau iai mea I loto e ki tau tolo kune ki fusi ki tau tolo ke tau whai hala mo ngahi mea pehe. Ai koe ia koe tau whenga koe ke ofi koe ki he matawai koe ni whamama I mo whakoloa e Tonga. I alu koe tau lalahi o ku hau e ki whakapoto ata mai o ki lerei. Pea I he tau tautou whae e tau loto mo e tau whenga ke whai ai Fatongia ke Totonu warake ai ofa. Ai ka o iai maturity he whakaukau mo ki ofa he loto. Pag tau si o rewa he alhako e whahinga whakaukau uri koe ne uesia e tau whakaukau. Ko hi ko te whihia ko tō toko ua, ko hi na te manatu e keisi na e whaataa kita na e whiwhi mana koe matu'a mo he. I he mahino ka kita ai ngahi whakatūtū ko ia. Ue ai behana uhinga o pehe. Koe matu'a whuki na e nau palapare mana o tō. O mi nau tō me nau palapare ma o nau matu'a. O whakamoimoi mai palapare ma koe a whao mai ka tau tō e palapare ma koe whiwhi mana ko. Kono mori whuki o ku ilo pehe whanau ia I ai pe ai toko taha ia ko e poha taha sa ia matu'a o Fekau raki mea ko toa. Pa e o he whanau ia tamini. Ko ia I'm number 2 or number 3 o koe ki Mahu'Inga. Ka koe ngahi mea ia o hoko pehe e whamiri. Taimi lahe o koe ki whauhinga kia matu'a ka mongo ia e whanau. O unau whanonga na tō ngahi lawea ko ia I he nau mo'i. Aia koe ia koe kuhinga. Koe step weni koe o tau fō I koe ke whakamaa koe ai ngahi historia koe ne whamiri. Ke ta ofi ai ngahi mau whakawhamiri. He koe ngahi mea koe ia te tau pāpāsi hifu e tau whanau. Koe ngā fo koe mea tatau benga mau ilo he mo'i.
ka kai ko ola ka holika ko hi ko Fanau na sio pe na to pe na to ko me pia normal te na tu pa pe na to hoko fai me ta ta hoko atu pe na whanga mo puna hoko atu ai he ai ka we hangi ha vicious cycle he o ka pai ke tau a foki o piki lo tu mo mea mo mama mo le re ka tau to e hoko atu pe ngahi pala ma fa mi ko ia pa ko uhinga ia ko ke ngahi pala ma ko ni ke tau uku ko ke loloto ke tau wofi ko he la mari e pe ko whakakolo ko ne whono. Ko ngahi uri ko ia ma ngahi palaparema ko ia o tau fua holo ko hiko tau i te ita he tau matu'a pe ko e whangatoko ua ko hiko palaparema he tau tupuhake i api. He kuwai pe a fo i pere i a matu'a na kai ke u pere au. Ko hi nai Talabo anga hai i au pe nai poto he Talanoa he ka nau ware na kai ke u poto he Talanoa he. Aika ulahi a beta ngahi o hinga he. I he mahino koe ka kita he te ofi ko he lotu mo mama mo te whalau lau loto ki he moui. O ku mahino rewa ka kita e te uhinga koe nai whai pehe ai mātua. Pea ku te mahino koe ka kita koe haa koe e te mea u whai. Koe hoto kolosia pau e whakamore more ia. He kai ke lava koe toi whakafoki mai a e palopare ma koe ia a takai koe ia. Ke ki o mo ki mo mātua mo Fanau whakatokoua e nau whai hara koe ka koe. Ko koe toko taha pete ke lawa whakata. Hei ko hinga, koe palapare mai koe ia he tene hanga o a takai koe. He kai ke ofi koe ke lau maari ka rewa ke hanga whakamaa e mea koe. Pa koe whakamaa e mea koe, ko koe peu ke lawa o whiri ke to'o ai uri koe ia. Ai koe te mahino ka kita, pia te whakamore more, pe koe te tangi, pe koe te ha, he mahino koe ka kita. Tau si rewa ko hange hafu tangai pe ka fu mea mamafa ko mamahe atu pe ko tau si rewa ko to ko mea ia ko nai lawa paula ko ne CEO nai ne nefu pe ko ne alu ko ke mahino ne ofika si su ko ka ke to ne nefu ne si ko si ole re ko fahinga palaparema pe hente ne ai e tau CEO me tau loto me tau ka ke ne nefu o Mahu'Inga pito he tau takai holo na tau wha nofo pe whako pehe i o I wish ko whakaamu ke koe tuu ia koe no pere au koe toko taha mau pa anga au pe koe hafu he kai ke tau lava na toa hoko koe ngahi mea koe ia ka rewa ke tau lava o taaki hake ngahi palopare ma koe no piloto o konehanga tata ofi kita ke te hange ha milionia ke te hange ha top of the world he koe whakakoloa e Otua ia au whakailisi. Ko hai o ne ta awhi whakakoloa e Otua. Ko kita be. Ko hano hinga, ko hinga hei koe ke whi whakamore e ai ta mai mo whae e nau whaata au mo. Koe ke whakamore e au ai tama koe nau ku mahalohi mo lahi mo manakoa ka ko au ia nai kapkape i kai ke hau kau mea. Lahi abita ngahi palopale mai. He kai ke te lava ki tai a ofi he laumari. Ko pau ke ko hai koa responsible ke mea koe. Ai koe whakaamu ke tau wau o tau whakaukau mo e tau loto ha tuunga. Ke tau whakamore e ngai mea koe tau kolosia. Ngai mea koe ia koe clear ta teke ia. Pe koe whakatataha koe matapa. Ke te aha mea ke bloka kita. O hange koe ko whaalawe ki mua. Koe te ofi koe lahi koe te lau koe mea lere i o ku maa e matawai mo e whakaukau hoka he tau ia. Koe te pipiki ke ngai mea lere i, ka te vete atu e night club mo e ngai mea ku wesia e te whakaukau he whakamaamani. Ku tau sio maa lewa mo e tau whakaukau mo sai e tau sio. Koe ngahi mea koe ni ko lawe ke ai, koe mea i au kai ke tau sio ki ai, koe mea ni au nofo mai he tau unconscious mai. Ne we sia ki pa faingata'a nge ia ke tau hanga whakamore. He ko hinga heu toi mai pia e loto pa wai ke tau toi mana tu e tau tong. Ka orewa ke o mai kita ka a takai o me ta tau mo feitu ko na ngai ko via kita. Toki asia ke ia we sia e te whakaukau mo te mohotoloto. Pa tau si orewa koe ngau e ngai mea koe no whakakonahi ki tau tolu. Ai a koe ia koe tau whakatutu whafonua.
o ku mau au pito pe ngai mea ko ia ko tau tol ka tu mantu fo ko kai kia ha ko he mani be o ku kakato ai hono o ki tau tol o kai kia me ka ha fe hala he pe se te au ko ha no inga ko Otua ku in charge hono whakalere mea koto ka ko uhi o ku tai mani mo mea na hoko e tau mātua ko iwi mo atama lahi e whangi i palaparema whonu palaparema pa koe palaparema ka ato ko ia ko pau ke whakamaa e palaparema ko hai ko angu ne whakamaa ko tau Otua ko sisu na ne osi o mai e whonga ko toa ke whakamaa ki tau to ko step ko na ne whakahaa mai ko step ia koe na Hinoi'I ka tupo ulaki mo i tau whangakui o hai ki ai whonua i he Otua mo Tonga ko Hoku Tofi'a Mahu'Inga foke e tau whainga whakatutu pe he ko hano hinga Mahu'Inga ko hono hinga ko mea Mahu'Inga ko hono hinga e kai ke ngata he tau wausia e tau tunga maalunga au pito whakafoi tui ho tau tareni te ilo e anga ko e whonga mo e urunga anga ke whakasino mai e tareni te ko ia o tau na tau lawe kia he mea ko ni he whakapeng he tokoni mai lau maari e ngahi mea off ai ako laki mo ngai mea pe he pe osi le pa whakafua mai he lau maari e ai whakaukau whakaotua mo e mafu o si isu o loto o si isu pe tok whakasino mai he whahinga o lunganga ko e whakolo ai ki tau tonu ai whakato ki lalo mo ngai mea ko e tau mua ia ke whakakakato mai ai whakatutu whakaotua ko hike whakasino mai ai hono whakafua mai he mea koto ku te whai ko e ngā au e paka te tau tai e whonu e waka ia he ika ko e hano inga ko si isu o tau tai mo koe ka ke alu ki o tai pāhi a ko he pala e mea ka ai ko e hano inga whakafua mai si isu ko si isu e lau mo ngā au he ka tau hopo maa ngā au he pure anga ko e hape e tau whakatutu ki he lelei ai whonua ka atoa e whakairifia ai fua fuhi mai whonua i he koloa ia i he poto koe hano inga ko he ngā koe atamai ia mai loto si isu o whakasino mai o kui kai koe whakakoloa ia koe Otua mo Tonga ko Hoku Tofi'a na tau tafoki mea he kai ke hange be koe taimi o si isu o hange na whehia ni ka na whehia e kakai a si isu ko inga na hao me ki koro kai ke nau iloi na toko ki ha poto me ia me ka re i ko be whei pe asika pe ha wina kai ke alo university pa ko ne ha ko ke tempare o whakairifia e ne poto mo ne mama pa kai ke nau tui na toko ki nau sia me i ho ha u me whei o ka ware ki moto tau whe turi tolo maka kai ke nau ino na toko Otua e nau mau loto i Tohitapu ka kai ke nau ino na toko Otua ko e tau palapare mai ko e tau matasi o ata Mahu'Inga pito ke ton ke tau sio e ka haa si isu o kai ke tau tui e matasi o ata Totonu ko e mea ta tau bia o hoka ki a ke tau tonu ko e matasi o ata ko e ke tau ngā ake i ho tau whonua ko e matasi o ata ko ia ai Otua mo Tonga ko Hoku Tofi'a o stewi mai tupo ulaki mo e tau whangakui ko e matasi o ata ko e ata mai ka Totonu ia mo e loto Totonu ki hono whakakoloa ko tau whonua he Mahu'Inga he koe nau tau o whiri whare area koe nau te umai o whia mao a vito he koe whonga pe whokia ke tau mai kakai pa koe Otua koe ni o kui niu a o kui bawa o kui haapai o kune o mai o kune teu i mai ne kakai Totonu o nau omi ki nau toruia koe haa koe e ku a mea klerei he whonua ka o kai koe haa mea klerei ka au mai whangapone koe haa mea te whai ke teke whonua ki o runga whai ho Fatongia fusi hako ni ma tau e tau weri koe ku ngawe e whonua o kui kai ko whonua o hao ngawe whakasewani mai ka au ko au koe ku au ratu koe whoaki e ku koloa nai teu mai Otua maa e whonua e toi whakalahi a ke whonua o ku whonu mai pe a baba whonu mai pe a niua e ua ka kana mori fo ke he tau tui koe mata si o ata whehara ki tau sio pe tau toria i koe tama ngari le rei oku ngari ka oku
ifo ne Talanoa le rei mo whakangani ngani. Ka te ilo le rei pe historia ka lasi ko e ka mo e kai haa, ko e hofi pe whiri ko hao ai mene mea. Tā ue no he kasi ki tau tol he kau lavu. Lau tau. Ka e whai atu ai pe ai o ato puno o atu mo e whai e whiri mo e Ko whenga a tamai ia mo e loto oku whihala ki au pita ko hahano ngā koe ke tau ngā ki tau tau matso ata koe nā mai koe he tau whangakoi. Ke tau si o ake ilo koe taha kotoa koe nā kua o teu whiri. Ilo rere he kolo kotoa mo ngā he whaameri kotoa e kakai koe ia. Oku ia e historia taha kotoa. Historia koe kākā i koe tila. Mana tui whakapau te ki i anga kākā ki mua pa te au ki whare are. Koe hoko atu pe e anga tatau. I loto whare o toi kovi ange ko hinga koe ātakai o ki lai pa lai ka pangako. Koe toi tu tāma ki ai pia e whonua. Koe tamako ngāwe le rei pia i tu a hene ngāwe puke hae ne business i puke ngowe mo ofa mo me. E ala koe whakia koe no molo ia koe hano ia ko o wanga whakaotua pia o whakaukau whakaotua. Heke ke ne whai ia heke ke tafo ki hake pe ia. O li riu koe mea ia koe au ke anga ia ki. E aratu vea hoko atu e ne ngāwe le rei. Koe taha kotoa o wahano historia. U ilo he kolo e ne kakai mo historia. Ai Mahu'Inga koe ke tau sio le rei. Ngāwe ake ma. He kai ke tau kamata ki tau toka rewe te kamata ke tau whiri e kakai o Totonu. Koe tau mua. Koe le rei ai whonua kotoa. Pa he kai ke tau lava ki tau tori a te i maha Tonga o le rei. O ka pa e kai ke tau get rid o rubbish mo e uri mo e mea o nofo maha tau loto mo e tau whakaukau. Kene o mai e ia matasi o ata perepela. Pe auska pa te sio ki tago e perepela e mea kotoa. Te toi hopo mai ki tau toi whakaperepela. Lo tonga e kua mau mai ai whakatutu e whanua. Ko e motu kotoa, kolo kotoa guai e cheni ai Otua. Ko e whare lotu, ko e ngahisias, ko e kau faifekau, ko e hāfua. Ko e kakahi ia koe nai te umai he Otua, ko e whakahoko koe ne polokalama ko e Otua mo Tonga ko ho Tofi'a. O si koe pa tau kui ki tau tolo whai mea ke. Ai ko e whakaamu ia, kua mau e tau whangakui mo e tau mātua. Mo e whakamoi mai koe ne koloa e whonua. Ko whia koe taimi te tau kamata ngāwe a ke koloa koe ni. Ke o mai ha whainga tuunga. O ku le rei anga mo maa lunga. Koe o tua koe ni o tangutu mahe wheitu koto. Koe whaiako tatau be i niwa e ua hapai. Koe tama tatau be o ne whaiako i Tonga. Koe hinga na mai ai e tupo ulaka o tua mo Tonga. Koe ke whema o ia hataha ke haa whakaperepela. Koe patoa, koe pek. O Akilisi mo ne filosofi fakasetane. Ke whakapuro ia ke Tonga. Ke tau hopo mai o toi whakaperepela. Ai Mahu'Inga koe ke tau mahino ka tau tō. Koe whakatūtū koe ni o kuia e kau e cheni ai Otua he kolo kotoa. Koe siasi, koe lotu, koe kau faifekau. Ka koe palapare mawhako kau faifekau ia ni koe kau patoa. Te namna toa o mai filosofi fakasetane. Aluko nofo ho Tohitapu pauangi. Kore ke lau maari ke tokoni atu. He koe whaiako koe iau pau, pesete te iau, koe Hinoi'I. Koe toko taha ia koe nei tuki ai whanua e tupo ulaki mo i tau whangaku i he Otua mo Tonga ko Tofi'a. Pea kia e amanaki ki ai. Koe konga whake taha e tau polokalama koe update i koe ki he hāka, ki he huhu koe ni mo e Fekau atu mo COVID-19. Koe mea whako mahino tangi mi whako e ko inga whako e uwhanua hange koe ko Amerika ko Europe ko hange ko Australia mo whitalak mo COVID-19 ko fesi pa ko wheituko ia i koe COVID-19 o whakawawe a pitu ai tau huhu ko mea bea o tau mahino ka tau tolu ko mea ia e whakasisi e tau lawe a koe ni me mahaki koe ni ai mate ko pneumonia ko blood clots ko mau e kofua ko mafu pau tau ilo koe whika i māmani ku owa he 4 miliona fitu kilo si kakai ku mālolo koe mei pesete te au koe kai ke vaccinate ai koe toko lahisi kakai ku mate na kai kia hanau choice ana toke nau mui o toi mahino whoke he taimi
koe lahiang koe kakai uhu koe sayang koe pesete fit noa na tau whapehe he hange koe tau fulu o pesete ono noa pe ia pe koe fit noa o sai au pito ia ka koe hi koe infectious nature koe ni o COVID-19 ka moe ni whakatu tāmaki oku e kai ke wheunga pesete e fit noa e kai ke wheunga pesete wā noa o koe tamu ai ke hiwa noa o te au. He koe ka ki ai peha kakai ia e kai ke huhu ku pau ke nau la vea ki nau tō. Ai koe whakaukau ia he tainimi, koe huhu i he tainimi o kuia e tau choice ke tau o huhu. I he whakawāwa e matapa, o koe ke toi hao choice a koe e huhu whakamālohi i koe he COVID-19. I he tainimi o kuia hao choice, ma whakai ai atu, whakakore kore, moa mohi koe, alu mua huhu. He kei taimi. Tau whito ke kakai owa he tau whito noa, ku pe iaha o mahaki, pe koe hāfua. Pea moe kakai pe mo i le rei mo huhu. Huhu me whānau, tainimi ku whainga maari, koe tau tāua, whai ki olunga, koe whai sā mo tēnā, whainga tau pe, koe AstraZeneca, mo Johnson, koe tau tāwalo, whai ki olunga. Pe koe ne unu trāro i Amerika, koe whai sā mo tēnā, me he mahi nā ua, koe pe o au ke tau tāua, tau tātaha. Ai ka ku oksai au pita ma. Pa koe hinga koe tuunga koe ni koe o fuu whatu tā maki koe COVID-19. Ka pai kai ke huhu he taini mono whakakore kore koe. E huhu whakamālohi i koe he Delta, he COVID-19. E hau pe, it doesn't really matter. E kai ke ne hu atu koho loto whare, pa ke pe mai, please, I can't, I don't want you to come and inject me. Kai ke ata Delta, e alata pe huho i hu, Fanau wai, mo where hifo ho halanga toto, a hifo ho maa o ke pneumonia, hoko e blood clots, ma labea ho mafu, labea mo hoko fua, moho ate, pea malo beka ke mo. E huhu whaka malo hiko he COVID-19. Kai kia hao choice a koe ai. I he taimi mi o kia mo choice, ke mo huhu, whaka kore aki mo huhu kei taimi, he koe nau kei hange koe ko mato i sene, o kei whainga maari, I he whakawāwa e matapa, ko Delta ia e hu mai ia whakamālohi koe, whether you like it or not. I he huhu koe vaccine o kia ki side effect, ka ku low au pito. Ka huhu koe he COVID-19 ko ho chance ke blood clots o ringa Talanoa, ko chance ke pneumonia o ringa lahi au pito, ko chance ke mafu o toi lahi au pito o he Tonga futu, o tau sia rewa ko chance ke mate, lahi au pito. Ka lotonga koe huhu koe o mawhahe tainimi, o whakakore koe ki ai, teke mo ui le rei ai, hoko ato ho mo ui, malu'i ho whānau, patau tau ataina, ai huhu koe o mawhahe tainimi. Koe huhu koe ai COVID he ne hau, tene tamate I koe, pa osika pa ke crippled for life, no beho mana wa koe for life, mate ngai whāmi, kalasi e whāmi, koe huhu ia o kuke whia mau, ke lahi aha o mate mo lawia, pe koe huhu koe ni o mawhahe tainimi, o whakore o ke e la mai pepa koe ki mamahi si o koe ke oho I e koe, pe asua pa ke alo whakamahu o lo le rei, he hao e COVID ia whakasia tu, ia koe tamai koe nago I whia he tamate ia. Aria whakasia o hataha o kai ke COVID, koe ne si o mai pe o kai ke teke huhu koe. Koe puna te COVID, koe e o mai ne huhu I koe, toi o mai o malo lo me mate. Pere koe no moni ku pau ke mate whahinga ia. Aia koe choice ia he taini mi ku mahino mai. Ko ho huhu he huhu koe na uma o atu. Pe koe toko tari koe ke toki haa COVID o huhu I koe. Teke mate ai koe. Lahi anga whaia mai ke mate la vea lahi au pito. Aia koe mea ia ku mahino he pau ke whakawāwa e pōtas. Koe mea ia koe he koe ngā koe mōui o pau ke tau whanonga atu. Ke tuunga o tau ataina. Koe mea whako o toi mahi no whahange ko lawe ki ai. Koe COVID-19 o mei nā tūlaia e ne tāmate mo e tau lawe o kuofi ofi. Koe ki tatau mo I misere, ka kuofi ofi ke tuunga misere. O ku maalunga ange e ne whakatu tāmaki I he flu.
Ana tui fo ko flu fo kia whakatau, ko kakai pe ko ku ia nau mahaki. Hange ko mafu soka, pa ko ia seria ka toko wafe to wafe o mate pe he tau ko toa mehe flu. I he a takai o lahe kakai o huhu. Pa ku no molo mau except o hange pe ko mate me kansa, mate me hawhahinga mahaki pe. O ke lahi a pito hange pe mate me mafu. Kau tau sio o kia whainga le wolo tau accept o whahoko pe ia ko i ngā koe vai vai a pito tau sino o tai peke tau mate ki tau tolu i hawhahinga mahaki pa kau e flu i ai kau tau huhu ai ki toko si pe u high risk ka koe toonga koe ni o e COVID-19 o maalunga ange mo whakatu tā make ne tu ngana he flu o whiawhia ne tu ngana he misere ai koe koe hinga ia koe rate of vaccination Mahu'Inga pito ke maalunga mo e pese te Talanoa mau ilo e kai ke whiunga ilo e kau Toketa e whane mahaki nau kalo ki nau tōta mai nau Totonu ke owahi hiva noa ke whiunga ke whakasisi e ka kai koe ni koe i he whonua o ku e te nau puke o hange ko Asteria ka pese te Talanoa wai ua miliona e ku pange nau puke ki nau e huhu whamalohi e COVID-19 Paka toko ua miliona ka upake whonua whane mahaki ia whonu mo intensive care Ako ko tau mua ka pate tau wa o pese te himano e holohifo. Holohifo taha miliona ka ko te ova ange ai. Ko hi ke whakafuafua ai puke lahi mo lawe lawe mo lere aki ki whare mahaki o ku i kai ke overload te whare mahaki ki no taitari e kau mahaki mo ka kai puke lahi a pito ke whenga maari ke whakahaf ki na auto. Ai koe mea kou mahina ko mautolu koe COVID-19 o whatu tā make inge he flu. I got a level of vaccination has to be much higher ke malu'i ki tātou. Ai Mahu'Inga koe, ai huhu, e koe ne kua whiawhi mā New South Wales ea ke pese te whinoa mahalo koe ko ngā loto koe o mahina ni. I kai, o mahina katu, o katopa. A taha mahalo mausio ki ai. E whakawāwa e matangi ha Freedom Day. Pe taimisi pek mau hit 80%. Han tau pe hepe ki November ko whakawāwa international borders ko pa ne whakawāwa ko ia e kai ki toi hataha ia i a whetu e hao me Delta variant e whakasio he Delta variant ia taha ko tau ke huhui whakamalo ai koe koe whakamu ia sai ho ha o huhu ke taimi pa ke pure i ho taimi koe alatu koe Delta ia e huhu whakamalo ia mo kai la ko mo tangi mo kore whakamore mo lotu mo hafua pe ma tō muia o hao pe a mea io se ato whainga mare e bang mo whakatau mana vai pe pa malo pe ka ke mo ko huhu ia koe Delta a koe mea koe mau mana wa he kia e hoko me kamata mai ta wa o ke whakaikuiku koe o lockdown pe Mahu'Inga o pita ke tau whakakau le ko tau whainga maari e ni ke malu'i ki tau tō mo tau whāmini i o huhu hei te ke whakamalo pang tau si o i o ngari taka whakamalo hei laka whakaha i ka tōria i he whenga koe preanga ke vaccinate e kau ngāwe langa whakafo'ofa pita New South Wales o peke aha ke i a puka hau mahino peke tamai ki ia mo Fanau langa ai Mahu'Inga koe ke nau malu'i ki nau tō ke hoko a te nau ngāwe o ke whaha ke i a New South Wales ke lahi a pito parapare ma lahi a pita pika tōria he demonstration koe nau mai e kau ngāwe koe he nau ita koe he whenga koe ke whakamalo i ke nau huhu koe no molo pe he ngahi whetu ko demokratia ko Australia e hoko pe e kai ke lawai a Amerika pe hange ko New Zealand whanua sisi pe e whangofua hange pe ko New South Wales o ku loto lere pe kakai pa mahino ai Mahu'Inga koe ke vaccinate ai koe whakaamu he taini ko ho alo vaccinate i he taimi o ko ho choice a koe he taimi ko wawa i matapa kai ki te aha choice a koe huhu whakamalohi koe he COVID-19 mo e katoa e ne palopale ma koe tā mate ko whainga maari ke mate te ke mate whainga maari ke pneumonia mo blood clots o toi lahi ange
mo lavea e pe for the rest of your life. Ka mea ke whakaukau ki ai. O ka pai o ata whainga maare ke huhu koe he COVID-19, ka mea ia hoko. Peko whainga maare ke mau huhu koe, hoko ke fie maare wiha. Peko huhu pa ke mari pe pa ke alu. O tātari e pa ke toi hao huhu, pa ke toi mari o alu, pa te ke maana wale rei. O whetau laki mo COVID-19, o koe kei mari pe koe hoko ata mo uhi ke lawe ako. A koe tau whakamua ke tau ma'u hatu unga, o malu'i tau topa hoko atu pe tau mo uhi. He koe whika I maha mani u alu before ke whakalala. Ka ku holo a bita koe hiko e sika kai o nau tari ki o vaccinate. Koe kakai ko nau whai koe vaccination ni o nau malu e whanua. Pa mwhia ma'u koe toko lahange kakai ke nau huhu koe malu I lere ia e whanua. Koe whika koe maha mani koe ua miliona tolu. Koe ua ngeao tolu taha miliona ua kilu e kaupuke. Koe mate koe 4 miliona fitu kilu. Whika lahi au bita o bita. Koe mate koe he ahoni koe ono afe te au tolua I maha mani. Fu kakai tō laha bila usi mate kai ke aha nau whainga marike nau huhu. Ko Amerika foke o fu activi a bita maha ki ko hinga koe kakai ko tō laha kai ke vaccinate. Ko Amerika he ahoni koe 4 tolu miliona 4 kilu ono mano. Koe mate koe fitu kilu. Fitu ngā fitu tolu. Koe mate hoa ua wha lere haki ono. Koe tāwhi ua nima he hoa ua wha. Maalunga bita pa koe new case ni mamano ono afi. Koe whoki mai ene COVID-19 o huhu whakamalohi e kakai. Utau sio hene huhu whakamalohi koe ni ai Delta. O ku lahi mate. Lahi moi puke lahi. He intensive care mo whono a whare mahake e kakai puke. I he huhu koe I ho choice o whai koe he pure anga. Mo health department. O nā moi lere o hoko abe nā moi ana tomo. Koe mea koe tau sia koe huhu ia koe o COVID-19, he COVID-19. Koe mea tatau pe tau sia o India koe tolu miliona ni makilo hi mamano uafi. Pea mate 4 kilo 4 mano uafi, ue mate I uangia hi batolu. Sai abita India hai whawhi honaki Amerika lahi. Koe new case e tolu mano. Pao India whoko nau ngahi ai u vaccine katoa, ai Pfizer, Moderna, koe AstraZeneca, Johnson. Pa kuiai whoke agreement a India mo Australia mo Amerika pa mo Siapani. Ke nau funding ai u vaccine koe ne Asia Pacific. Ai koe ngahi nau donate 1 billion. Ke he huhu koe hango Vietnam, Thailand, Malaysia, Fukovia, bitoe mo fere koe ne COVID-19. Au tau sio koe nuku kamata ke control India ai nau puke pa nau kamata tani ke nau fusio ka no manufacture vaccine ke automotu. Pea ko Brazil ko fika tolu e ko ua taha miliona ua kilu. Mate ni makilu hi mamano ua afe. Ko Britania ko fika whaia ko 5.5 miliona. Pea mate taha kilu tolu mano no afe. Ko mate ko hou ua whaka te au valua. Tolu po new case tolu mano no afe. Tau sio koe huhu e ni koe ola ni hono huhu koe he COVID-19. O mate toko te au valua. Pea new case e tolu mano no afe. Ko Lucia ka 5.3 miliona pea mate ai ua kilu taha afe. Koe mate ho ua wha koe marungi au wanoa koe huhu e ni koe ai COVID-19. Pea kakai puke koe ua mano taha afe. Active abito I Mexico, koe marungi au taha mate koe ho ua wha. Iran ko holo abito koe tolu ngau taha fitu. Ko Vietnam koe tolu wangi au tolu ono, Thailand ki au tolu taha. Holo abito Indonesia wangi au tupu. Ai koe tau sio koe vaccination, koe alu koe vaccination ki olunga. O holo abito moe puke moe mate. Aku ikai ki te hawe I veiua ki ai. Ko si aina koe whika te ahongo fuluka hiwa mano ni maafi waru ngā hiwa wha. Mate wha awhi ono ngā tolu ono wai nau ni keise wha atolu. Ko Australia, o saipea Australia, koe hiwa mano o awhi o wangia maa wha. Mate tahawhi te au hiwa anu. Koe new case tahawhi waru ngā tolua. Koe mei lere koe ki olunga koe whika ako mo mere ko ane moe nau. Lahi koe nau talapane mai koe demonstration. Ka koe whika ko New South Wales koe tahawhi ono wha o stay polo apito. Pea nae mate toko ono.
ko vikatoria o lere haka na ni mangeao ni afitu ngeao no pau ke toi lere ia maalunga ko kau demonstration. Ko ACT o koe toko fitu pa toko taha i Queensland. Ai kau ke whainga maari au pita aseria ia. Ke tau o huhu ki mua pa toki huhu ki tau tohi COVID-19. Koe whakaamu ia ku pakosia e palania e pure anga mo mahino maka tau tonu. Koe time ko whakawaba e matapaka pau kai ke huhu ko ia te ke lawe alahi au pita he hau ai COVID-19 o whakasio koe ke huhu whakamalohi koe. Pa te ke puke lahi, te ke whangamaari ke mate, mo whakatuta amake au pita ka koe. Koe mea pe koe sai ai pe ikai, pe koe hape loki o koe toi ai, o koe pehe o malu, e hu mai pe ai loto ki a koe. Pa pau ke puke lahi koe pa te whakamari ke mate. Koe huhu ia koe COVID-19. Koe huhu ko mawhai, oku si au pika hasai ta whekea pa mea ke toka ki ai. E whakamari ke moi le rei, hoko tau moi le rei. Koe huhu whakaningi i sene, koe Pfizer, me tau tahau a whai ki o lunga. AstraZeneca tau tahawalo whai ki o lunga. Oku ia e mō te nā kua si au mai e awe ia ki he hako. Ki he u chemist ke nau whai e huko ia. Pea kono mō ni oku toi lahi ange ai ngai wheitu o faingofua ke o e kakai o huko. Pau kai ke whakate whito beha taha o nofo nua. Huko e taha kotoa. Koe whakaamu ia pe ke nofo nua, pe ui kai, pe ke ahamete kea, pe i kai. O whia maa o bina ke huhu ko. Ko fisi ko whikatea ua wha, ko fisi ko success story o bina fisi. Ko ni mamano whaangea wha fitu, mate ni mangea walu tolu, pia toko wha kātak iyo. Ko mate fo au koe toko wha, waina ni keise te au fitu fitu. Ko sai a fisi ko now vaccination rate anim ko 0.4%. Ko 5 dose ko hiva ni 0.5. Ako ko fisi a was mahino abita now palani ko now tamuana to ko November December now fully open ko inga now wa now huhu na to over 90%. I he tonga ko ia now lava reba o lava reba e whai mahaki mo health system ke matu'a ai si ka kai ko te now puke na te ke huhu ki now to. Ai ko whakau ia fisi ke now over 90%. TAHA ka peta. Pagu o nau whonga tohe whonga to tau tai ni ke nau iau ki December nau kawa tai nau pito. Pagu nau whakau nā toko e kau aseria e o sio ki ai. E o ewa ki fisi. Ka koe kakai peko fully vaccinate. Pau ke to e pe mo tesi mahino te negativi ke te alo o ewa. Pagu hange koe nau whakau ka aseria koe o ki Amerika. Koe kakai peko fully vaccinate. Makakai wo me America ki Australia fully vaccinated han ko Europe magahi me be ko ako fisi a ko na ma fu ke fisi tani me mo te na ko Pfizer mo AstraZeneca o sai ka to ko Papua New Guinea o sai be Papua New Guinea ko tamano i va fe te valua ma te wangia ta fito via e na Delta borders ka kai ke fu ma ka kato o ki ai ko fetu la faingata'a bito fetu taki ko New Caledonia ko kolonia fugia o France ko kwa outbreak ia ko ki fon ko New Caledonia ko to la ka kai ku mano kilo wal mano ko abinga ua ni la hi mahalo i Tonga ko ka puke ko ni mafe wangia valua mate to ko ni mafitu wa mate fo e to ko valu para niu kese ni mangia ni menima me uhinga lahi be fokia ku lahi fe puna aki kau Europe o ko ni New Caledonia a mahino be ke lahi na kau ku aga fa mu ke na hu sai abito be no sila ko fa fe te au to nima mate to ko wa fitu wa na ni kese TAHA ko me ka to be o kalani na ke lockdown be ai o kalani ka ko fa mu ke na hu he sai na hu ko Pfizer ko Johnson i mahal ba to ka mo mo te na mo AstraZeneca o Solomon e to wa no be ke mate una covid free hange pe ko ha mo to to be ke mate pa ko Tonga ke ha ai ko me ko no tau si o ki ai
Heku moni au bito hoki mo ko huhu ka huhu a tonga pe se te Valnoa o koe ke whiunga ia ke lahi besi ka kai puke mo mate. Pa tau te whita ni ka tō atu ke whanki o motu o faingata'a e whiwholau aki. Te nau si mate whalongolongo pe i motu. Ai Mahu'Inga koe upau ke siwa pure anga ia koe huhu o hange koe huhu koe misere. Huhu e taha kotoa. Pe asika pa nau tau wheturi mo kakai ko koe ke huhu. Turi peke loto wao ma o ina to huhu ai ina to. He ko mea e o fekau si star ia e huhu koe Fanau. E wilo. Watu fokia o koe kau matu'a o koe ina huhu e Fanau. Koe tau wheturi holo mo e matu'a. Mo e Fanau ka reo ke mauna to huhu. Tonu ke o mai whainga attitude pehe ia ki Tonga. Ka kai koe ke whehu koe tau wheturi holo pehe loto wao. Whakakore koe ki nā to ke huhu nā to. Sanga no huhu pehe i. He nau taitari ke toki hao e COVID-19 o huhu i ki nā to pa nau si i mate wha longo pe i uta. Pe koe motu ta faka'ofo'ofa au pito. Kai kia ha oxyseni ai, kai kia ha whare maha ki po ha mea. Ai koe attitude ia o ngari o asimai. Mahino ka kamata ke mahino ka matori sene. Koe huhu koe ni ke malu'i whonua me he COVID-19. Koe tau attitude o wofi atu ke he misere. Pau ke huhu e taha kotoa. Koe mea pia e malu'i e ki tau sio koe misere na patu atu ki haa moa he tau ene ua mi ai. Mate whakawhiwhai ki kolo toko no wha. Foi time foi wike peta. Ai misere. Ka koe ni koe COVID-19 o mei tatau kai ke fuwhatu tā maka koe misere. Ka wofi hano tu ngahe tu malohi ange he flu. Ai koe attitude o tonu ke tau ngawe a koe ke huhu a tonga. Koe huhu e pesete te au. Koe whonga pia e malu e hatau ki whonua. Koe hinga koe faingata'a koe whetutaki. Mo e whealo aki. Ke malu i pesi ka kai ia o motu. Ka faifai o heka ka delta ki eva ka COVID. O malu i peki nau te nau ki i whofonu pe mo ki i whelanga. Ka te nau hao. Ai koe mea koe ke pesete wau noa pe hima noa he anga koe mausio ki ai. He whanki tau whita ni he ngai wheitu o low a bit o health system. Si e whai tō pa kai ke fulere e intensive care tō si e kau toke tā kau ngā aue. Pa kai ke hatau pa anga tā toke tau whakatau e ngai whai tō o mamafa a bit o ke whai tō o koe ka kai kou na puke lahe COVID-19. Ai koe mea maa taha mo whai ngofua taha. Koe sange tau wheturi holo mo e kumi holo ka kai he loto wao no huhu mo whenga ke huhu ki nā tōru. Hanau toki tau wheturi mo COVID-19 te nau si whainga maari ki nau mate ai. Ai koe tau koe attitude te o hange o mahino mai. Koe misere koe hange ia ha benchmark ai o ke vaccination. Ai koe vaccination rate should be much more. Mau si o mātou koe Talanoa enough. Ka ku enough e whakia ngai whanua o ku sai health system. Sai e whare maha ki sai e kau Toketa me level o whai tō mo mea kotoa. He kai ki sai ia ki tō. Ko Tonga ia ka pesete te au. Ai huhu. Ke malu e whanua. Sai e Australia mo Amerika. Mo Europe kau tau si o me. Ko Amerika lahi e koe mate e o tahawhi e ah. O fu hai a bit o be. I he koe ko Amerika maha u pesete ni mga fulu ano mga fulu faka'ofo'ofa. He ke lahi beka ka ia anti-vax. Ai mea. Ai koe ongo ia ke mea pa puta e whio ki mo good news i koe taha koe whangamanu koe ui koe lamas. O nau nofo he ngahi mo'unga. I South America ko hange ko India. O nau ngau e me hange ha donkeys. O ngau e ke ngai whetu koe. Pa nau o tala mai. O ki ai nau whahinga antibodies. O kui koe nanobodies. I ho nau si no. O ku nau o ka pau e ngā aue a kia o ku nau hanga he kau scientist o extract ia. O whao i hei spray. O whao i hei ki spray ba spray ake ihu e kakai. O nau trial ia i Pitania mo Europe. Pea koe kakai ko ku nau puke koe he COVID-19. He kamata pe koe nau puke.
Pangawe ake ki neno bodies spray ko ni. O ta ofi na puke na to. Aka ko foi spray be ho do yu. Ta ofi mo fere ia COVID-19. Ko ha no hinga. Ko mea ko funky antibodies ko ne uha ko me lamas. O pipiki he COVID-19 he mea ko ko spike protein. Pipiki yo blocker hu ko COVID-19 ko tau sino. He mantu ko hu ko COVID-19 hu maha tau i hu. He receptor site ko ACE. Pea ko alu ko tau lahi ange receptor site ko ki COVID-19. Ai winga ko o ku lahi ange puke kakai lalahi he Fanau ko lahi ange whangi receptor site ko ACE. Ai ko whangi antibodies ko nanobodies lamas ko nau spray ko tau iu o pipiki ke COVID-19 ke spike protein. Pea ta ofi ene hu ko tau sino mo whainga maari ke ne Fanau mo fere ho tau sino. Ai ko kapau ma'u ha spray pe o nau ke trial he tani ko oma kakaha alu holo be mani ki foi spray ko ngoi be ke ki puke spray ta ofi api ke puke agi ka te ke finalize trial ko ia ka koe amanaki le re ia o ka pau ngā ue tokoni lahi au pito e whakataha mo vaccine ki ono taofi mo where ka COVID-19. He mahino ka mātol hange koe ni koe influenza, koe huhu taofi koe mea ia au saitaha. Pea ka pau ke puke he flu, o koe mea ui koe Tamiflu. Ko te wholo koe ia he raki aho, raki ke aho tolu. Whainga maari ke taofi mo where koe flu ia ki. Ngari koe spray koe ni koe me lamas, o ngawe ta tau. Mo Tamiflu koe mawhanga ke flu. Ka koe konga whaketaha e tau pokarama, koe haa mea e tokoni ki he Tonga. Koe palapare ma befo ke taha ma tau whaalawe pe ki ai. Koe kakai Tonga koe kakai ulahi e langa tu a tatau fitan ke tau Fanau. Ngā ue fo he langa koe si maa koe form work mo e hāfua. Lahi a pita ngā ue hiki mea mamafa e tau Fanau. Pea koe langa tu a ia koe mea lahi a pita he kakai. Tatau fita ke kakai tangata koe o ki uta koe puno he huo. Hike ngai futangai koe hāfua. Koe very physical a pita. A koe langa tu a komoni peke tonga. Pea ignore pe ia ka tau hoka pe tau ngāwe. Pa ku kono mo ni koe no molo pe ko hange pe hagi stressing. Koe ngā koe fulahe te ngāwe. Pea ku pe maha to tua i o fu mamafa ho ngāwe ki whakafua. Koe ki lawa whai e ngāwe koe ika. Pea koe te wari ia ki peha te ki TP ti puka ha whainga mea whai mawhana i puka hot water bottle, puka he panatol, puka Nurofen, over the counter. Tō lahi o nau sai. Ka hinga he mausi o hinga he case tai ni. O ko hi ko osi hiki mea mamafa pā e tua. Ai tō taha koe tama pā e tua. Pe osi koe mea ko peke nau lawa na to control a tu ofi mai tu mama. Ko mea whakatu tā maki a pita. Ko whainga emergency ia koe o mataha ki whare mahaki e la whakahawhi koe. Ka pāti ke tangu tu moi a lau ah. Peko pehe peko na osi pe. E whakatu tāmaka ko Hake ia pe koe kai ke toi lava whakafoke ne awe, he lawe alahi a pito ne awe. Ai koe ka pau wesia ho tu ofi, wesia ho tu mamau, alu whatako hi koe pā ho tua, o kai ka whakailonga le re ia. Mabe taha ki whare maha ki he lawe alahi o whilo siriwa. Ko hi he koe whainga maari e peke whakahawhi ai ho tua. No mo lawe a koe na uke mau. Kono whakatonu e hui mo whakahawhi ne awe, ka pai ka ia, e palo teke palo marema wita koe toinga homo. Ka koe lahi o e langa tu a ia mo ngahi palo marema koe ia, o ko hinga pe koe tae tokanga ke hei ki ke puno mo ngahi mea pe he koe wheitu ko toa ku wea e nau kau kakai unau a koe ke hei ki ke peru ki o tō wae, mo e haafua. Pa tonu fo ke alfataha mo te ki whamaha sino, ke te ki whiti ki he ki mea mamafa. Pea moe hākua. Pea ka pau ke wholo whakau ke tokanga pe, usai pe panatolo. Ka koe whakau koe Nurofen, moe aspirin, moe Intocid, usai pe.
ke te follow I hafu foi wige be ta ka ko palo pane manga foi ka ko ia fa ha ko e pala nga ka tu toto to la ve ai mo ko fu la ve mo te mafu toto malunga he ai Mahu'Inga ko ke o te ko follow pe he tano no ka pa we ke sai pa ke Talanoa ma Toketa o Fekau aki mo e mea ko ke fai ko Otua ka ko mea Mahu'Inga ka pa ko te la ve lahi ko pa te o kai te lava pure te tu off tu mama ko o mataha ko mea pe fakahafia Otua pa ko no tawa o mai he ko nga ki mui e tau po kala ma ko e whakamanatu pe fo ke he tonga e tau ka venga Mahu'Inga ko Otua mo tonga ko Tofi'a pe au tau sio ko e whakatutu ko e ni mo e mea ofa tupo rak mo e tau whanga kui o ku fu whakairifia pita ne ofa mo ne mama mo level o civilization o ku whakaama i koko tau ki whanua ko os mao he tonga ia ko loa mo e tāpo aki o ku i ki tau tolu ke kakai poto he Pasifiki ko e tare ni tia o whakairifia tare ni te Fanau ki whanua si ka ku o tau compete pe tau tohe level o malo mo e kau Tonga mo e kau Pasifiki i All Blacks o tau hau ai All Blacks o hange peko Australia ai kau akapulu mo e kau leiki heni a ki whanua toko si ka fu ko level o e tare ni ti o kai ki ngata pe sporti ko e ako ko e hafua o ku o tapo aki a pito ki whanua si ko ni pena I lo pe ia Captain Cook ko Friendly Islands moni na e kakaina na whakakau I ke tamate Captain Cook ka koe toko lahi that's their nature unau ofa unau mama unau fie tokoni unau whakainga koe natula e koe whanua tau sio he tau whangakui ma afu fisi mo e tau whangakui koe hopo he pōpao te ki fisi faingata'a ia hopo hifo tau e tau sio he malo he o nau loto mo e nau whakaukau koe ki whanua o whanu tāpu aki whanu tāpu aki pa asika pa toi palo o mesi mai koe na ko langi na koe Otua e hopo mai o tokoni ki mo tolu ke fusi ki mo tolu ke tau potaha ki he le reita ki he civilization ma alua ta ki he koloa ia ki he fie ki he tau ataina pa koe mea koe ke tau whakaamu no hinga tau tuku ai ngahi whakatutu whika uraki koe ni ka taha mui he peki pe koe patoa pa katoa taha pe u hao tala mai io ai si talai ti o wea I whainga whakatutu o ksaya kai tuku mai pe tau fu whakatutu o ka kato ai mea kotoa e whakaamu e tonga ke I kai ke ngata ai o kai koe Fekau ake nia mahataki hange koe ni koe patoa o wai nau taki ke hao Talanoa atu ki ua poko wawa poko haapai fu mama o ia ka nau to nofo pena to e nuka lofa koe taki koe ni o e Otua mo tonga ko hok Tofi'a o Talanoa atu he motu ai niua poko fine eki niua mea tatau pe I he taimeta haapai ko tonga kai ia no tatau ona ia whai ke he whakairifia I kai ke ngata ai ko ia be ule toi o mai ai loto oku ofa ata mai oku ofa ke whakatutu e tau whaamiri ke tau whi ofa aki pe tau hopo mai o whai Fatongia Totonu ke mo i e whanua koe whakatutu koe whai ako tatau pe o hoko ia he tapakotoa e whanua ke mahino ke he tonga koe tau koloa koe koloa Mahu'Inga peka pai mahino ke he tonga ne koloa koe tonga bete ni hanga malu'i kai tukua e no ka I ki tau tolu whakapulo I ki tau tolu mo fusi e pe tau toke e pere pela o kui ai ai tau whakatutu o mama mo ofa au pito pau hange koe tau lawe ki ai koe whaunga o pau ke whakamaa ho tau loto ke tau hange ho tau loto ko sisu whakamaa e tau whakaukau ke tau hange koe whakaukau o sisu ke whakasino mai ai koloa whakasisu koe tau poto taha ia he universe ko mea kotoa ko iau palo mesi mako tau ki whanua ko hawinga o ke ta whai ai no ngā pe mahalo na ki wholo e tai mahi no mo e whakapulo I ki tau tolu ko tai me tau whoki ki ai o whakakoloa e whaami tongu tau pāhia he masiwa mo e nofo tāwhea mo e parapare tau whi maa nota hatu unga o maalunga ko e nā tula ia e lau maare o tau tui ki ai o kai ke nofo maa o kai ke tū maa o kai ke whi maare o kai ke tau maa o ai tau pota
i he civilize i he ofa i he mama. Koe whakasino mai a e Otua kono tau tui ia he Otua matonga o Tofi'a. Pea oua pe ngalo ke mo huhu, koe huhu he taini miu, ma whakakore kore mo whaka ai koe ke hao huhu. Pea ke hao fie maari, koe ke lawe ai, pea ke alu fie maari ki api. Koe huhu koe e hoko mai, koe huhu ia whakamalohi ai Delta, ai COVID-19. Tene whakasio koe, mui i koe, feitu pete ke fei pehe ko ke hao ai, e hao ia whakamalohi i koe, huhu whakamalohi koe. Ta koe huhu koe ia, te ke whakamari ke mati, pu ke lahi, moi malo peka ke moui. Koe whai ke i he taimi mi, koe huhu koe ni, koe whakamari ke moui, koe hao koe ai Delta variant he huhu whakamalohi. Koe mea ia pau ke hoko e whakawawa e matapara, e malo pe tari hou, e malo pe hao moui. Koe whai ke pe sika kai o whaalanga hau nau tua, ka pai alfa taha moe wesia hau tua ma o tu ofi, koe o mataha alu whai mahaki, koe hinga ke whai maari hau lawea o filosiripa. Pea koe tau polokana mawhaasia he wikeni, ke pea tau toki hoko ate tam tatau he mōni te, o whaataka mō tō malo. Thank you, Mary.